wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Awusiyakhuleka nina bendlula iminti yamakhosi siyakhuleka hlangaloze siyakhuleka emakhosini esiwakhele siyakhuleka enduneni zenhlabathi nenduna zezinsizwa siyakhuleka nje kubo bonke ababuka udluka nombelelwe ngithi sanibonani namhla lapha zingamashumi amabili nesihlanu phela lapha kuzibandlela lapha kanti bebhiyoza abantu lapha ke ngizike ngiphe nje udonda etshangadule kancane ngalolu suku lapha baba bingelela isizwe iyabingelela nami ngiyumlandeli wengonyama yakithi yasemashobeni ngithi sesibuyile sazoqhubeka nokuthi sitholane ukuthi sifuna ukwasi ngamabutho yabo ihawuli labendlela iminti yamakhosi namhlanje na ayikhiphe shuwe bomvu sangene sazolwa lapha ihloko salamhlanje sifubuka lapha amabutho akwaZulu njoba zizalwa amabutho nje mina ngisala ukhipha inkunzi mina nguda ukusutha uwamanje lapha kodwa kanti kube siye lapha emabuthweni ngizafuna ubudoda ngexakise kahle lapha ngoba namhlanje na singamashumi amabili nesihlanu lapha ngisibandlela ukuthi ke lolu suku lolu kahlehle thina abantu bakwaZulu thina adle emnyama kahlehle luyini kithi lapha uDonda ngifuna ngiveze nje umlando walo imizuzu emibili iDonda lapha ngoba sifuna ukuyaphi sifuna ukukhuluma ngamabutho lapha njengoba besilokhu intelezi siyicelela lapha lemashobeni babala komkhulu lapha esigodlweni lapha baba namhlanje abantu kade kujatshulwa kugidwe ingoma kwenziwa yonke into lapho kuloleli lembuwe kuloleli kaMthaniya lapha lolu suku lolu ngoba impela lukhulu impela nje nathi lapha impela nje mangabe 25 mhlawumbe makuthiwa usu 25 namhlanje ngoba kuthiwa singamashumi amabili nambili lapha nathi uphuza itiye dala bese kuphuza ngalemhlanje nelayisi leli sasigcina sasidla ngalolu suku namhlanje lapha la sizehlaze sidla yonke lento ibili bocolezi yamaswidi ayibuya nobhuti eGoli nobaba ilayisi lani ngadliwa baselisatha njengaka sathi lolu suku kahle baba luyini lapha kwaZulu asikho lolu kodwa ngifuna uthi nje imizuzu emibili lolu suku yini silumbanisa lolu suku uthini bantu bakwaZulu 25 nje mina engasemuva lapho lwaswa khona angilwaseli kwezinye izizwe abenkolo bathi baba usuku kaJesu Kristu lolu ihonga kaMariya lapha ngiyabaphikisa akusho kadule baba nje labasungela ehlokweni akekho owazi ukuthi uJesu usabe nini abantu abafeka abasebenzisa lokho babenzela unyawo lwabo luhlale lusentanyeni womuntu elokho ebuka lapha yena bethe kakhuleke abheke phezulu bona bebheke phansi ngifuna lolu suku lolu baba nje akesihloko ngifuna ungazi ngalolu suku bese siyaphuma abantu bayohlangana ngalo wabethi usuku lwenkosi uJesu mina ngilwasi ngenye indlela ngifuna ulubuye ngalendlela olwazi ngayo manje kothatha ikhatha abantu esiningi ngilwasi ukuthi amaJuda awusuku lwawo aphindiselwa uNkulunkulu wawo wabona nobani uNkulunkulu wakhe aphindiselwa uNkulunkulu wawo ngaleyo ntombazane yagana inkosi enkulu yayiphethe izwe elikhulu elingaphezulu kwalela kwaZulu leyo nkosi amaJuda lapha ayikhona seyikhonzile seyethunjiwe engasala uJesu engakabikho noyise Jesu ulokuzwa uDavid ikhokho kaJesu lelo suku lolo wathi uma kuukuthi kuhlangenwe ngalo kuthiwa wakhe nomgibe ugodo uzohengwa khona amaJuda leyo nduna ivunyelwa kho konke yasithi ayisayine lapha inkosi ukuthi inkosi kuzobulawa amaJuda ngomhla ka25 lo kwakunentombazane eyigane lapha enkosini iNkulunkulu enkosini yayifika iphakamise lo inkosi ozokhu aphakamise induku inkosi bisithinta lapha induku lo umuntu wesimame ihla kwinduku yasebukhosini le wafika wathinta waphamisa leyo nduku waphamisa wathinta inkosini yathi inkosi khuluma ukuthi uthini noma ngabe ingxenye yombuso oyikhuluma uphaphe bese nduku uyokwenzelwa lokho yasithi inkosi engize ngakho thina amaJuda sonke endaweni lapha esikuzona sekukhishwa amabutho ukuthi asambe siyobulawa ubaba nango lapho esangena osala mina ngisalo umfowabo wakhe kodwa sengisiphatha kwesandla sika baba lo uNkulunkulu wawubando nomkhumbulo wasekethi uzobulawa uyena ozokhonzela isizwe lo ukhonze ngale ngane ngaphakathi yathi inkosi ubani lo osho lokho
osekhiphile osebenza sign incwadi wayekhona lapha endlini uHeman wayekhona lapha endlini wathi mayezwa lokho wafa emoyeni uHeman wagijima wayohlala eduze kwendlovukazi lapha wayincenga inkosi yabambelela ekhanda yathi hawu phambi kwami uzothini indlovukazi waphuma inkosi ngathi sisangene ekhanda yahamba engadini yathi mayibuya lapho washintsha ngalo yabiza ihonga zakhona azimthatha uHeman leyo ngodo lwaphanyeka yena yilo lugodo lolo okuthiwa uzophanyeka kwamaJuda kulona yilo lugodo lolo ongengilibukela beyiphambana lo yilo logodo lolo okhuluma ngayo abantu mhlambe yilo lo okuthiwa lo mfana kaMaliya waphanyeka khona kuthiwa wafela nina waphela thina akunjalo hayi baba ake sikuyeke nje lokho baba bengifuna nje ukuthi lolu suku ngoba ihawuni labentonga yethu si impela namhlanje sithi amabutho kwacetshwa awesandla lemathu hayikhona imbube laphana kukhona indlengwe utholwane laphana ingowamakhosi laphana huve awakusho umshengu mathe mfwa laphana uJoseph mfwa wamshengu laphana emnambini laphana iqhawe elikhulu okuyilona elangenza ukuthi umlando wakaZulu nguna ke laphana ngoba phela ubehlabelela ngolimi lobabamkhulu kwazise phela ukuwagibela inkoyana yathi caba laphana eNgland kwakhe iVictoria laphana ehamba nensizwa zakhe uhlabelele ngayo yonke indlela ngolimi lwesiZulu laphana baba ngifuna sikhulume manje ngamabutho yonke lento yakwaZulu njena ukubutha inguyama ibutha ethatha njengoba uke waveza ngevele ukuthi wakuthathwa la ngifuna ukuqinisa nje ngendaba yokubuthwa ukuthi kwakwenzelwa ini ngoba manje abantu balingana bonke manje emhlabeni baba impela lokho kwakuyinhlonipho enkulu leyo abantu bengakhulumi nomuntu omdala kunabemi ngenyawo babeqoshama ngoba obaba omkhulu behlala phambi kwengonyama beyimhlalandini bephinde ithanga bethi baba ngizokubamba ngenjobo ugiya siyayitolo hawuni labendlula into yamakhosi saba sayitolo siyabuya futhi ingayindawo ihawuni labendlula into yamakhosi esabe sabuka sezinsizwe laphana madoda indaba isemabuthweni lapha yana awushwele makholwa awu laphana besingekho lapho ngiyazi ninyakaza manje niyayoba laphana umfuwa wamakhathini laphana elihlaba laphana ngebhaxa niphendula wena wabona laphana kuphendula inyama esibayeni baba laphana ukubuthwa njengoba laphana umlando engeke ngihabule ukuthi ukubuthwa ngishimbala laphana kukhona ibutho ekade beliphatha amahawa amhlophe ibutho belinombala wala ngithi ngifuna baba uhlale ujule lapho kunjalo sebebuthiwe sebaqanjwe igama labo ke lezi inkomo ehlatshwe lapha mhlazana sebephothula bese behloma imbengo leyo nyama sibengazi bofika behlaba imbengo beyihlaba endokweni zabo lezo indondolo zabo bese bebiza ukuthi abazolo kuza phambi ezohlela phambi kwengonyama ibase bese bekuyilanga abagiya ngalo befundela uke bebongane lapho ithi umfana kabani lo ushuzo kasibani mfana kabani akasibani naye uma imbona unesandla esihle imqambe ezayo ibonge imqamba yena lo muntu lo okay sebeqedile ngalelo langa sebeshiwe igama lenina niubani dona omunye uqhamuka ngapha omunye uqhamuka ngapha bese basana bahlezi kulowa musi bandawo mabethi umfowakithi abasho ukuthi ngwakwethi ngokwaXungu bathi umfowakithi ngoba bayintanga yini babuthwe igama labo linye laphana baba umqondo wonke lomqondo lena inguyama okuyona uyaqala kwenza le yonke lemgili ngwane engaka iubani yokubutha kunenhlonipho yonke babebuthwa nje kodwa kunga isilo sawabulawayo ayisona sakuhlela sakwenza kwaba nesiqi babekhona babebuthiwe ngale ngoba umuntu yafika abashintsha bebadala kunayo ombelebele aqamba ombelebele abafundisana kodwa ithi sona esayenza ukuthi yaqoqeka lento
kahle njengoba kuthi umbumbi wesizwe njena uNodumehlezi uyena owenza izinto zaningi laphana esuka kwaMthethwa njalo kusafese kube ngumlando kwaMthethwa abantu baMthethwa kufanele ngampela ngoba engidibana nabo la edrobheni la embangeni bathi sifuna umlando wethu kukho ngumlando wethu ngoba ithina esizala abani uNodume angisho ngokuzala kani kwesibele kwebele bathi ngokomqondo nalokuhlakanipha la ngesibindi ngawo indlela lapha ke baba lamabutho lawa awubale wonke awubale amabutho ngoba inguyameni amabutho amaningi lapha ubani umpande nomcetshwayo umpande amabutho amaningi unjengayo umne wabo uShaka ucetshwa amabutho akhe nje abamathathu kwakuphela isikhathi ngoba wayehlushwa ngabelungu kwehluka kwenyuka kodwa umpande unamabutho engingwabala afike ko 11 awabale nje wazi ngenkululeko nje khona ishishi ishishi libizwa ngamagama kube kuthiwa isanqo yona ishishi kukhona imboza imboza kube kuthiwe uthulwana ibuthiwe umpande amadodana akhe amaningi aye ngamamboza kukhona indlondlo ucetshwayo nje uyindlondlo indlondlo ke eyinkosi iyehluliswa ifakwe kubanewabo abadala useyimboza nje ngokuqinile ngoba baba kuthiwa badala nje ombuyazi ukuthi badala ngempela kodwa ngoba bangamamboza bona lo uyindlondlo basefakwa lapha ya bese imali ibukutha liganwa aganwe kanye nalo indlondlo ucetshwa indlondlo bisiyilanywa ulaba olokoza omntwana Shingana uhloko uhloko bese lelanywa ishudu omakulumana ishudu bese lelanywa laba obhebhu ompunga kuthiwe uhlwaye umpunga bese lelanywa abantwana ondabuko olakho imbonambe obuye kuthiwa inkonyane ebomvu engaqoshelwa umchilo bese kubuye kubothwa lika 8 unokhenke wakithi ubukhenke bukuthiwa ujeje kaMpondo bese kubuye kubothwa lika 9 indlwengwe kuthiwa uhlaza lwesiwa bese kubuye kubothwa lokhu ukhanda impemvu ke manje bebaningi ekhaya kwethu ukhanda impemvu lasomcuba nosomaphunga elishumi bese kuba khona ingoma khosi ayisabuthwanga kahle umpani ingoma khosi ka 11 ucetshwa waseyibutha bese bakhona ufe emva kwengoma khosi bese bakhona ufalaza ke usengokacetshwayo awuthwala ufe amabuthe engwase abuthwa umpande lapha lazi lamabutho mawabala phana uveza nanokuthi laba babe laphana ucetshwayo ebutha ingoma makhosi wayeqonda ukuthi uzogoba wayeqonda ukuthini lapho ujila indumya wayesho khona lokho inkulumo zonke induna ziyamvuna zonke induna enkuso induna enkulu ziyamvuna ucetshwayo lapha nje bokubalwa nje bese kubhalwa igama likaCetshwayo lapha encwadi bengeke ngake ngayibona cha induna zathi kwenziwe cha asikayi emlandweni wakhe sizoya emlandweni wakhe mina ngifuna amabutho mina lapho ukuthi wabutha ngoba ethi sengagobile amakhosi abefuna ukungephuca lesihlalo engasinikwa ngamahlelo umlando wayeyimi umlando impela umlando waleli butho sengagobile amakhosi wathi ingoba amakhosi ingoba amakhosi ingoba amakhosi isizulu likaHeze unobhongo wezulu bonke obamkhulu okhokho bami bengoma khosi babesihlanu babeyibiza kanjalo umubukhulukhulu wakho mina ngazi umubukhulukhulu wakho owayengoma amakhosi Mbiko noMalongwe ngifuna indaba amagama mina ngifuna mangabe ngibuza ngokhulukhulu wakho wayengoma amakhosi umthuke Umbiko yena usali baba omkhulu wakhe ngifuna umthuke maka yena usigweja sakwantu usuka endaweni kwahlala somcuba impuku ephethe esigujeni endonda kusuka ufuza luyafuza balifuza ekhaya konina impisi egaqela besuthi yagaqela amangisi esandlwana noma bengafanga kodwa bayoyithoba amanxeba baba ngiyathokoza kakhulu ake siyitolo hawuni la bendlela media yamakhosi sihamba sisayabuya futhi sisayitolo hawuni la bento ngayithu sikajama sisabe sabuya lapha la sizinsizwa lapha umfowamshengo wayethi ube
indlengwe uyeyeni ba wawusho umshengu baba lapha ehlabela ngamabutho kaCetshwayo ethi amabutho kaCetshwayo isandlwane yayikhona imbubu behlabelela lapha ephisha kwelwa enoPaul Simon umlungu omkhulu owahlonipha abantu bakwaZulu njengofini lapha ekhonze ngaphansi kwelembe lapha yana ngoba ungama ngabuhlaza uthi ilembe zane babona cha kuyihlaza angikho ke lapho baba semabuthweni lapha yana lapha yana njengoba sudlungwana wombelebele udlungwana baba kuthiwa ubani umfoka Dlamini indawo yakhe yonke leyasemame leyana kwakuyindawo yakhe udlungwana lo bathi wenze njani wahlelwa yilembe wabaleka bayalapha na le ndawo seningizimu njengoba nje thina singapha lapha bathi ke lapho ke seSouth Coast kulezo ndawo lezo kwafike kwazaleka abantu bakwaZondi laba sokuthiwa abantu bakadlungwane labo wakadlamini wayeyinsizwa lapha ilembe lathi mali imhlula inyosi yasithi udlungwana yayisethi zasizimbiza ngudlungwana zathatha igama kadlungwana zafaka ngapha elembeni lapha njengoba zathatha nje lona lelo isiyembe kahle ngoba sekuthiwa nje yilembe ngithi labulala le yansizwa lapha la ukuhlangana khona impuluzi lapha esiyembeni lapha kwase kuzokuthiwa yilembe nje lelo thathwe lezi indaba umkhubani yezinyosi abantu abagcine ini umlando kwaZulu yonke into esetshenzwa zezinyosi zisebenzela ini umkhadlu nani nobukhosi kwaZulu lapha ingakho baba ngithi sengikhipha amangweva amancane lapha ngigaqa ngamadolo ngithi awu ingonyama mayingase ikuthatha edonda lapha ingabe ihlabene ngenkulu lapha esingelisizwe singeqede sigcobe iswini ngesiphathwe izizwe baba basemabuthweni la besihambela lapha sikhuluma ngodloko ubeka izathu zalo lapha la usigcwelegcwele wayephethe ini ngomakhosi uHamu waphatha amamboza uHamu na elimbozo ezalwa umpande uHamu kaNzibe lo wasala empini le kodwa utholwe setholwa umpande ethole umfowabo uNzibe baba usekhulu umsebenzi usafune usebenze baba ngoba yonke nje lonto le ufunga kaCetshwayo efunga ethi ngimphande khona manje ethi ngimphande kwasoshangana ilapho ke ongqondo abakhulu bakithi lapha beveza ukuthi uCetshwayo wayengabulali umuntu kodwa wayethuthela impela kakhulu kodwa wayengathi mthatheni njengalezi ikhunkwane ezintutuma semkhungundlovu kubulawe abantu ababeqambela uJinindi umnyama lapha amadoda isiguqe sivele ngamahlamvu enqami kadlulwane kaMseli lapha umsindo ngowani uNtilingo bangabasendloni labakwaKhinya baxozelele indlolo yakithi la awu madoda lapha lababa ke ngifuna ukuthi lapha sibheke lamabutho lawa amancane lawa uthena yini uve yini lento yabantu uJinindi umnyama eqambe uleli butho ethi uve yaqala ngokuthi nisuphe lika uJinindi umnyama kwakuthiwa ulandandlovu bekuthe ufe ilamagama la sizathu sawo noma sidlule ezathweni ungakuphenyela ubala ulandandlovu uve ngoba uve khona inyoni ekuthiwa ufe yebo khona isidlukulo sikaCetshwayo wasifaka sinempaphe zofe ozadonda ngibeka indlebe ngibeka indlebe ethi ngicabanga uve ngoba uve lolu ubekufuna ubeka izathu salo ukuthi luhle kangakanani luhle lunempaphe yapha esileni khona uphaphe oludeni ngiphaphe zendlazi yebo esileni salo kodwa lunehlobe kahle salifane negwalagwala uyazi baba uvukhuluma ngenyoni engishaya kakhulu enhle lapha la isikhova njengesikhova lapha nje abaye bathu vet boy ngoba ithi ijwejwe lapha lolu lokhuzana lwensikazi uve impaphe zakhona zinde lolu lwenkunzi impaphe zakhona zimfishane ngiqamba amanga lolu olwenkunzi lunempaphe ezinde lolu lunempaphe ezinde yebo lolu impaphe zakhona zimfishane lapha luhle lunesikhova singaphezulu kwesephothwe singapha ngemuva
sihle kanjani sihle manje ke ucetshwayo baba la ngoba sifune ukuthi sibuke ukujula kwenkosi baba lapha sibuso umqondo umuntu nje oba uveza nje lapha ingonyama kuthiwa igwalagwala likamezi lisuke entumeni la kwabheja isho yeah lapha sizoya lapha ngihlazise ngingacetshwayo lapha la ucetshwayo ubuthi uve kukhona lapha abathi khona uligwalagwala ibuphi lobuhle obungaka obuvezwa zinyosi lapha nomqondo wakhe emuthi uve kukhona abathi wayenenhliziyo endebulala cha ubuhle okubonwa ingonyama yikho lokho nathi esingakwazi nakuchaza kodwa lezo zinyoni inyoni ezinhle lezo yebo kwalagona likameze suka entomeni kwabheja isho kwabheja nasothuka izo yavunulwa ngegwalagwala yavunulwa ngove yebo ukuthi abantu abaningi abasalwazi kuve maningi amagwala abasekho phela abafana bonke baseyikoleni lapha abasekho abafana nje kufiwe kwaZulu sekwashaya nje igwalagwala okwami ngehleleni bashala ngapha kuphezulu kulazela lapha lizothi angikhuluma ngalo ngisho ubuhle zisekhona lezo mpaphela zalo ngayibeka ngoba ngisaba uvunula ngazo ngifuna lobuhle lobu ucetshwa inyosi zimthathe zime naye ebutho uve evumelana nezinduna zakhe ukuthi leli butho ngempela ngoba phela ngaphandle kwezinduna wayengelutho lapha ngifuna lapho lobuhle bacetshwayo lapha sedlule lapha ngifuna sedlule kahle baba kulombuzo wami ngibona ba induna zamthanda umpande emdonsela la ukuthi abulawe laba wakha wathi abahambe ucetshwa abiza basekhaya konena kwaZungu kuzosina ijadi la kwanodwengu umbuyaza abiza wakhe kwanxumana kuzosina ijadi la uyena ozochacha induna zakusola lokho kodwa mayifika lapha umpando sethe lenkomo abahlabisa wona abantu abakhe umbuyazi wohlenza ngasenxebeni wakuveza baba lokho kahle ngifuna hayi angunqamuli dona ngifuna mina sifuna sibuke lapha emabutho basemabuthweni sizoya lapha phela lapha vele phela lapha ngenyanga ezayo inyanga leyokuqala lapha sibe siqala inyanga kaJindombi ngingako ngifuna ukuthi sibe sisina nje oba sicushula kuye nje lapha lapha ngozibandlela esicushula siyanga masingana lapha vele ngizomthanda ngufake ubhukuthu pelele emlandweni kacetshwa wonke ngoba asikaze siukhulume ngendlela efanele baningi abantu abaningi ebekade udlungane bengawazi abazothola into labebhekene lapha bengifuna nje baba lapha lezi ngoba usuvezile ubuhle lapha lapha emabuthweni ukuthi lamabutho lawa nje oba buwaveze ubuhle bakhona sesibuvele indaba yenephuzana yenyoni lapha la uhamu lapha uhamu ubukeka lokhuza lapha eGanga kodwa sizoqhubeka ngale nkulumo ngesonto elizayo baba lapha ihawule lamento ngayethu sikajami abantu phansi kwevela udaka namhlanje iyakhipha isuba libomvu ila lamankeyane lapha siyecela ukuvalelisa baba valelisa sizobuya ngeveli zayo kunjalo sesiyavalelisa naba kwethu nabakahlungana umbelebele siyavalelisa sike siyanicela ukuthi nangokusayo ibuke nizobuka nizopha indlebe yena Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mniningwane ngezansi